Kubor nakaslem jong Nongkhaïi Hima. Kipulit ke Anti-Narcotic Task Force ke East Khasi Hills, kilayo ban kem no yasan ngot kibriu kibadan keti ka kam khayi Drok, bat na kini layo Kurup yo Drok, ka Pisa da kilak, ki mobile phone, bat ki kali. Kat kum ka kubor bala ai di kipulit, la ong baha ka singi ublay halor ka jingyo ka jingtep ka babanya, kipulit ANTF kilayo bat ka way ka kali Eco Sport, kabadan yo number ML05U1782 na jingking damtreng hakapor Henry Khatsan AA janmiet bat nakani ka kali balanya dusyanya kharmo plang badang khat khandai snam layo Kurup hadu sau pautli kisendok bu sabon balatap yu Drok Heroin bakya kombasan spa san khandai gram Hadian kani kipulet marmar kilayo ban kemno sayo Daniel Nongrum ubadang arpo snam karta na nongra nong pedeng ubade uparlok jong shania bat Kurup ru ya katok tok palsa kabadan yo number ML05S9546 haba tokit shushu halor kani ka jingja la pau sa ka kerteng jong ka Nongkhaïi kata ka Esther Rahmangai bala Lai punyo snam karta kabala syakem no nagaying sa hamadan ruteng tembasuk blok F balayo Kurup ru ya kapisa do saulak saupuar hajar tingka. Syu nagaying jongka la Kurup arteri ki Korea baru layo ban kemno ya Robinson Hamar khat khandai snam ubana Aizol bat ulet minlen donggel live house snam ubana Tuibong Churan Chanpur Manipur bat nakini layo Kurup ka Kali Mahendro Bolero AS03M9080 bat kawi ka tuk badan yo number ML05W9432 baru kapisa ka balong hadu ala khat khandai hajar sanspa shipho hadu sangut kila syakem balayo ban Kurup ru hadu hendru teli ki mobile phone na kini ki bala syakem ya kini gibrio la pengat ki sapo ka NDPS Act hathanat renja nak benta ban tokit benia syuk